Assalamu alaikum. Bugün 7 yıl 2025 yıl Oş Bişkek trassası bir pasta sel жүрүp Oş Bişkek trassası postan жапты да. Өткөндө да ушул жакта жапкан. Машина өткөтөм дегем жакам калган бул. Өткөтөм дайдап. Biz аңайлап катташып ya. Başta o yaga durup Çeşmeyle ötüke tasmana mı aşağı? Баягыда bir топтолуп калды. Мериан техникалар чакырылды. Девунуку чакырылды. Азыр келип туруп. Азыр жөрүзө тазалап башташат жолду ачып.